ukuthi esiwashiye odwa nabantwana abancane amanye kule ngokhiye Nkosi yomhlaba sinethemba lakho kuphela lelo themba Nkosi yomhlaba yecela Jehova ukuthi lapho uthume ingilosi zakho zike kimi zingixoxele Nkosi yomhlaba ukuthi ufisa ngikhulume kuthini kubantwana bakho kodwa kuyaphithizela ke manje bangcwele kuningi kuphela sokusela ukuthi ngibeka kanjani kusele nokuthi ngiqala ngakuphi ukuze zikwazi nentatheli zakithi noma ngazi noma zafundela intatheli zikwazi ukuhlaziya kahle bathi mabehlaziya bahlaziye kahle ngiyacela Nkosi yomhlaba uguqa kwami phambi kwakho ngingaliwa ayengqaleke ngokucela ukuthi ukhuluma lokwasezulwini ushemba ayifuna sikhuluma ngakho ukuke mina nithi khuluma mina kodwa nani niyakhuluma sonke nje basila nje kube yilowo nalowo acela uthando enhlizweni yakhe lo mntwana ongafiyo amen konza zinhle lapha endlini khona abezwe ngendaba betheni abanye bethi ushemba uNkulunkulu babonile nabanye bengena bengayifakile ingubo emhlophe kusho ukuthi baseze ngokuzwa abanye sebeyifakile kodwa ngithi ake ngigcizelele ukuba baza shemba olulayo njengoba ngiguqela nje ngikhala ngamadlebe khala ngesiphongo ezinye eziphuma enhlebeni ezinye ziphuma enelweni kodwa ngikhali ngithulukile kodwa ngifanele nokhalayo uma ngase ngibheke kahle phuma manje yonke indawo
Hayi ngiqiniseka bafethu nodadewethu uthi njengoba nifike la wena izinto ezulu nifike uNkulunkulu impela ukhona emhlabeni ukhona ezulwini ukhona emakhaya. Yafika esikhumbuzweni shambongile ngiyabonga. Ngiyabonga uNkulunkulu wokhokho bethu ngoba emehlweni ami ngisahlala ngikubona uyenza umsebenzi yakho wayehlele ezulwini. Siyahamba-ke sabe funde sibaseNingizimu siyaJehova. Siyocela sakucela njengeNingizimu. Sengifaka nokwezula kithi. Baba usazana angikhonzele ezulwini ukuthi ngomhla ka-31 siyohlanza isiziba, siyoklina isiziba nakithi. Sibuye isibusiso. Lefilila kuyavukwa-ke makuliwe esizibeni. Bakhona abaziyo nongebona baseXhopo abake bafike kuyavukwa kakhulu makuqeda umthandazo ka4 njengokuJehova sangiphe imoto ngidumisa imoto bese ngiyaphuma ngaso sonke isikhathi. Ngikhonzelela ukubabhadisa. Ayike ngihambe-ke fike sebebaningi phambili ukude nasekhaya kusezweni esasuka kulona sayokwakha welile. Ayike sithi sahlele silungiselela ukwehlika sesibele bese kufika umbiko. Baphelile abantu. Yazi lezulu uNkulunkulu impela. Into engihluphayo isona. Uba ngihlala ngizenyeza. Noma kukhulunywa ngabantu abahluphayo esontweni. Angaze ngazithethelela ngibala kubona, ngizibala kubona. Uyajabula umuntu ongazibali obala abanye kuphela. Makubalwa nje uhlupho olusesontweni nami ngisuke ku-number 1 noma 2 noma 3 noma 4. Ngize ngibheke oshoyo ukuthi mhlawumbe ungibhekile. Kodwa hayi shembe ukuthi angikwazi ukuthi uNkulunkulu. Futhi akukho engakubala ngithi ngihlupha ngako kodwa ngiyazi ukuthi ukuhlupha esontweni. Uthi ubhekele kanti uyahlupha. Njengoba ngiguqela nje khona ukuthi ngizohlupha. Bafika abantu. Bathe baphelile abantu. Insizwa yakathina ngicabanga ukuthi khona la ngemva ehamba ngeveni ithi bonke abantu eveleni bebethandaza bethi shebe nyaziwezi ukwenze njani. Ibuke ikhumbe emva kwayibuke esifukweni indiza idlula amanye amakhumbi amathathu ize kuyona number 1 phambili emva kunamakhumbi amathathu noma ngaphezulu angisakhumbuli kahle kodwa le khumbi ezayo idlule eceleni eshaya ebuke esifukweni kwagcina sethi shaya. Uthi bekhala abantu avenini ezinye indaba ziyalibanga ngosisi kodwa zibe zemnandi.
hawu kokhele izimkhokheli basesenza shumayele ngacela yona lensizwa ngathi awuphinde emva nihambe nabo lwangena ucingo ngokumina hayi masibani banasazi noma sawumbona yini yathi thuma iveni yale ngangena kweyakithi Shembe ngazizulu ngase ngiyakhumbula ukuthi ensukwini zakho zakuthange wathi mawuthandaza kwesinye isikhathi siboke sikuthethise masithandaza kodwa ngiyazizulu zihlebelana izwe lingaka basithini bonke lezi ntaba zalabantu zizothi kade sizonzani la uphi kanti uNkulunkulu wabo sengene emotini ngaphambili ngagobe esitelengeni ngiyabuza ngithi kwenze njani ziyohleka bani izizwe ababuya izwi bese kude kuduze babuya ngababuka ngibacinga ngibathi abothi hayi noma bexoxa ubuso babo mnakele ngase ngiyaphuma emotini wonke umuntu babazi ukuthi kasazi kwenzekeni la umshini lo olungisa umgaqo ugrade uthi mawushaya bese ukhipha izipapuli zamanzi bathi ifike yama singane lenze isipapuli mase ngihamba nami sengisibuka singane bathi ifike yabhaqa kulomhlabathi yasitsheka bathi yasima baphuma bonke abantu Nkosi Yesu nomhlaba ngegama lakho kodwa ngifuna ukuthi bafowethu nodadewethu nina nifikile la nibatshazelwa unyazi phezulu sisalibabaza naphambi kwenu hayi kodwa ngaleso sikhathi wawungekho ngakithi sasithina ushembule kanti ngakithi ingakho ngithi emhlabeni nasezulwini nasemakhaya ethu ukhona owayephuma umama owayehuzukele wena umhuzuko nje angazange ayekisho clinic ngoba phela kukhona ukuthi kugcine kufanele wini besingehuzulana abantu kodwa bonke abantu baphuma bephephile ayibonge Inkosi ayithi zolo manazanthi ngibabaza ngithi namanje ngihlale ngithuthumele ngijule kube manzi ngilele ebusuku ukuthi hawu kanti ushamba njani ngicama ngenkomo ngihasha ngempondo kodwa ngaphuma ngibuka namhlanje ngiyababaza ngasileso ngicela ukuthi noma zikhona izono noma ngeduka ebusweni bakho kodwa ngingaphumi endaweni yakho manazana ingwele mangibuka lo July ngibuka abantu bengena ngalendlela abangena ngayo ngibona okuningi bethu esibo angiyena nomuntu ojwayele ukuhamba emgaqweni anganoma icala ndona le kulapho ngithi ngiyakukho ukuthi ngathi wenza kahle angijwayele ukuhamba emgaqweni kuyenzeka nje abanye bacama ukuthi angikho kanti ngikhona kodwa manje ngaphuma ngiyakubona hayi bese ngiyakhumbula uthange uJehova kukhona isikhathi ekathi uthi mawusuka umhambo yobika enkosini ufika ubika enkosini bese uhlala eceleni igcine sayihlele yathi uJehova esihlalweni abantu bonke sebehlele emaceleni babizwa ukuthi uyinkosi kodwa wethu uJehova lapha enzasi athi maNazaretha kufanele ushembe ningamgcobi ngoba baningi abezayo uhlaziye kahle baningi abezayo
indawo zenu uma nika namgcobo ushaya mawuthanda isikhundla-ke ungasho ukuthi ngithe mawuthanda isikhundla hlukene indawo yakho nesikhundla sakho. Angile ekhaya umuntu uyagcotshwa khona abantu abaye baqhushelane ngokuthi uma begcotshiwe kodwa ngikho kuleyo ndawo isekutheni ngazise nje amaNazaretha ukuthi le ekhaya uyagcotshwa umuntu engelona iNazaretha. Ezweni lakithi kwagcotshwa izakamamela ehamba ikhulu imbongolo wegqoka ubhombelo eDumshumali wami yathi yaphenduka izoba iNazaretha isuka enkolweni yayo yaphenduka seyivele iMshumayeli wabantu abamaNazaretha sebambona ubhombelo. Kodwa kuphela into ofuna ubambisise ushembe wakho. Ethi ngoba wamgcoba uyophunyuka mgeze ahambe kuwe ngoba wamgcoba. Funeka ngaphakathi kuwe. Kuyokwazi ukuthi noma ngabakutheliza kodwa wena ushembe. Noma bakuphusha bekusale ubakuphushe uhlabe ngejubane uhambe noshembe ngoba kuwe ngaphakathi. Ethi noma ngabe yahamba kuleli bandla ufika ukuthi kukhona into ehambisayo ushubuke ithi ungayi kwelinye ibandla ubohlala ekhaya ulinde ngoba ngelinye ilanga ushembe ukukhumbula kulanda. Zulu noma ubani ngendlela umfulo ongenisa ngayo akabambe ushembe wakhe athula athi du ngisho ngaba uzile emhlanganweni kodwa ungeze emhlanganweni ubambele ukuthi hayi ukuthi angile emhlanganweni ngoba ngibale kunyazi kodwa kuphela ngixakwe yiloko kungixakile uthule ushembe wakhe. Hayi akengidlule la khona abakhala ngokuhlupheka esontweni uyahlushwana esontweni kukhona insizwa eyiguqela ngomunye umnyaka mhlawumbe eminyakeni emibili edlule noma emingaki kodwa ayiguqe khona kule ndawo ithi ngelinye ilanga kwakukhona indawo into ehluphayo kuleyanda kodwa ngoba ngayilalela mhlawumbe seyixoxwa yimina yayixoxwa yiyona masixoxwa yimina engangilalele njengawe mhlawumbe izozokala ngenye indlela. Insizwa kwakukhona indawo ebizwa ngemishini ngenza ukuthi okunye kuyenzeka kuxoxeke ugcina ukuthatha njengehlayo kade kulona ihlayo. Mhlawumbe ngaleso sikhathi wena wawukhona wakuthatha njengehlayo kwesinye isikhathi wena ungekho awukwazi. Kwakuthi makufika umfundisi kule mishini baxabana abantu athi abalamula umfundisi bathi hawu laba balahlile bathathele umfundisi lo. Ashupheka umfundisi bazibamlanda abakhulu ahambe umfundisi babuyisa omunye kufika kubisiliso leso angizosheshisa angizikhulumisa kwakhe kubeyisa leso baxabana abantu avune laba bathi akena umfundisi. Kwathi ngelinye ilanga abakhulu bathumela omunye umfundisi wathi efika umfundisi la kuye kuthi makhamba umuntu bese khala insimbi njengoba ikhala la ikhala kodwa mayihlonile umuntu ikhala ibe nomehluko. Babuye abantu bathi uthi umfundisi khona ilungu elihlonile sabegcwele abazalwane phambi kwakhe ethi khona ilungu elihlonile ngiyalikumbuza
sizolanda ngolesihlanu sebefike labasemakhazeni balithatha sizolanda ngolesihlanu lizobuya bese silifihla washo ngaleli langa thina lesabathala namhlanje bahlakazeka abazalwane baphinde emakhaya lwashawula lesihlanu bafika abazalwane bathi silandile bathi hayi selifike late sesemlandile usekhona lapha endlini nibuye kusasa nibuye ntambama babuye ntambama bashawulinde lokwasa washaya isikhathi sokuthi usiyaphuma ubeleshile umfundisi ethi lo muntu ohambile lo mzalwane ohambile yilo okuyena osixabanisayo lapha esontweni mawukhona wayizwa kodwa ngoba wayithatha ngehlaye yihlaye lakhe namhlanje ushintshele ubeleshile umfundisi ethi lo mzalwane oshonile yilo sikhathayo lapha ekhaya nali ibhokisi liyabenyezela washaya isikhathi sokuthi uyaphuma usemathuneni wasakhishwa wasabekwe lapha kwathi umfundisi bonke abantu ababuyele ngale basho abazalwane bathi ezulwini ulawula wena emhlabeni ulawula wena zonke indawo ulawula wena Nkosi yami Nkosi basho abazalwane kwambula umfundisi naye umfundisi esho beza abazalwane uthi sesiyabona bathi wafika umuntu afika lunguze lapha ebhokisini adlule angabe sahlabelela kodwa ngifuna ukuthi noma ubani bazalwane maNazaretha amahle enkosini akathi mhlambe yimina owenayo isonto ngesikhathi ukhomba uthi osifanibani ukhomba umuntu ukhombe osifanibani kodwa eminingi khombe wena basho abazalwane belunguze ebhokisini bathi njalo niswaza iguqe basho abazalwane ngayizwa kahle belunguza ebhokisini osalunguzile akasahlabeleli udlula kwazi wasoledwa naye ufuke elunguza beleshiwe phezulini kulawulawe umfundisi ohlakaniphile isho njalo incwadi ithi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa uyisula uyichitha yena uma ufika abantu bexabana la egcekeni bese ubuka ubone ukuthi hawu imupho ngaze ukheme ngakuyena ukheme ngamuntu oba lo muntu lokho lamlangamanga umfundisi ohlakaniphile ubuka abantu laba bantu bashushwa ubala abazazi ukuthi bafuna nathi ngenze ukuthi asizazi ukuthi sifuna unyazi luphambi kwethu ngithe kuningi kuyaqhamuka ithi inkosi ezomhlaba kwakhona umuzi eyakhile ithe gwagwa le mizi yayikhethibini elincane awungaqedwa nje wonke umuntu njobethula engahlebeleli uthi uma ilunguza ebhokisini efuna ukubona lo mzalwane abelethe umfundisi uye losihluphayo kodwa phela bengingathandazeka kahle kodwa uye ohluphayo uthi methiwe lunguza afika bone yena umfundisi wambe wathenga ibhokisi wasethatha isibuko esifaka phakathi wonke umuntu uthi mayefika athi walunguza afika sibonela ukuthi kanti mina onemali sibabaza nje sibabaza umuntu uyababaza kodwa siyabanga mina ke ngoba ngisidonyana kodwa hayi ukuthi njengoba ngisidonyana nje ikhanda lami ngalithenga kaJohn cha ngazalana khona umuntu ohluphayo kanti uhlupha ukuthi emqondweni wakhe ucinene ngoba ikhanda wahamba wethenga kaJohn so ngathi wethenga kaJohn olebeka lokuhlupha ingqondo ngiyakho
namangbuka ngicabanga ukuthi sibanga wathi Jehova wethu ezinsukwini zesithathu uthi la bantwana benkosi uthi khona isikhathi esizayo enyozwa ngendaba ukuthi uShembe usengenile akunjalo namhlanje abantu abanemva wekhuluma ngalabo bantu esesibuningi bona uthi kuyezini isikhathi lapho kuyothi ma ukhona emhlanganweni uzokhuza indwele kodwa uShembe ungambuki uma ke uShembe ekuwe ngaphakathi uyothi mawufika embengeni ufike unikele uthole kade udinga tsalini inkosikazi ezweni lakithi efika nengane engayazi noma umfana noma intombazane kodwa ufika wanikele embengeni uJehova embuka kanje wanikele embengeni uyahamba ingane kwadlula insuku yavela ingane ukuthi intombazane maye khipha imbenge uJehova ethi nami bashumayeli khiphani imbenge kusuka khona yena embengeni nembenge kukhona yena Jehova imele ngiyabonga ufike leso sikhathi ngomcamango wasemhlabeni ngendlela njengoba ngisho ngithi abantu babethi mabenikela banikele bahlala agcina Jehova sendiyedwa ngicabanga ukuthi into yofika kudala le kodwa beleshilo ethambani nibatshele ithi makwadlule nje ebantwini wathi nangu uShembe sokuphelile uthi ningene nasendlini zamasonto nibatshele ukuthi uShembe sefikile kodwa ningangene emaromeni mina ngicabanga ukuthi amaloma akawathandi ukuthi eze kuleli bantu kanti kuphela wazi ukuthi kuzongena yini ezweni lakithi abaphendukanga amaroma singangeni ngene uShembe kwathi lawo nethempelini ayathi kamakholwa mayiseqedile ukuthi ezulwini kulawulona athi bambisisa nokunakho iloyo akabambe aneliswe mangeneli uyotitheka mfowethu ngoba uyofika la ekhaya njoba nifikile nje uthi wena ufuna ukubona uShembe ubona kanjani uShembe sibalingana kodwa kuphela into ofanele uyazi ukuthi uShembe njoba ufuna ukumbona nje useduze kwakho vele usuke ekhaya wasuka na uShembe akekho umlindi ozaletha elila njengocamanga kwami eliphuma ekhaya langasho ukuthi Nkosi yethu simakade semphambi kwakho sesiyacela baba ukuza kuwe lapho uqala thandaza lesithatha indlela kuba njalo uma kuShembe ngakho eduze kwakho bowuthandaza bani kanti ingoba seduze kwakho Ingoba ngekho isidingo sokuthi wonke umuntu ayogqamisa esangweni athi hayi ubaba uzuyihluphe nje ufuna ukuthi hawu ubaba uphumile ubaba uphume uyabona ubaba uphume edokodweni uza kuye usizi liphelile mina ngijwayele ukuthi makukhona into engiphethe ngithi mangena ngesango ngithi ngizofika ngibike lokhu ngifike sokuphelile ngabe ngisakubeka kuJehova ngoba ngisuke ngasezwa kuhlupho iloyo akazibuke isho njalo lensizwa ithi wathi mayibuka umfundisi ethi lunguzani nibheke umufi afika sibonele umuntu ubani ongcwele khona ongcwele ithi insizwa kaduma ezweni lakithi lensizwa yayisemboneni uShembe ukuthi uNkulunkulu kathi thola abantwana bedlula yayithola umntwana oyedwa wentombazane kwathi emva kwakhe yathola abantwana abahamba emhlabeni amuthi bazi babathathu nangaphezulu Sakuvela abavelayo bathi duma ubokuhambe uye lapha eIdeni khona bahlala khona bahlala umfumane uncube lapha eIdeni nabanye bethandazela abantu bamthatha bamletha ithi Nkosi usuzothola abantu abangandluli yayithola intombazane ayangahamba emhlabeni
yalamusa ngabafana abathathu emveni kwayo nami mhlawumbe ngivele ngiyabonga ngibonga kakhulu lensizwa kaDuma yakhetha yabona uvele ezulwini nami ngalowo msebenzi wawenza kuyona ngoba ukuba uzange ngiphi umntwana ohambayo mhlawumbe ngaba ngigani wakhe ngoba le ntombi yagcina isigane yemini isikele sezwa masenze umsebenzi seyinikele ngabantwana ngonkosikazi wayo nabantwana bayo kushembe yolisasele kodwa selimazi uNkulunkulu yayithi mayenze umsebenzi bese ihamba iyobika enkosini icethombe kahle ithi wafika yabika ngelinye ilanga baba njokwenza umsebenzi ngelanga elithile ithi inkosi yezulu nomhlaba inkosi ibusise uhambe kahle umsebenzi ithi ngathi mangithi ngiyasukuma ngathi ngashaya igxathe lodwa yasidweduma kubuye ngihlala phansi sakubaba ithi yaphuza ntwana athi baba ngiphuze baba uyaphuza baba kasekho baba emhlabeni kodwa abafethu bayaphuza ihlele la yabona uma wenza umsebenzi iDuma ungalingi ufaka utshwala la kushisela khona impepho ithi yabona indlu leseceleni ithi bothi ma ugaya utshwala uzokwenza umsebenzi ugayela khona ubushiya khona bathi uma befika abafowenu labo baphuzayo bese bathatha yobakhombisa leyandlo uthi bafowethu nakho ukudla kwenu osethanda ukudla abozongena la endlini ungabizi abakini bese babizela lapho khona utshwala balo sesifunda shumela uNkosi ngothando ngiyacela size uJehova washo kuMose ukuthi khuluma kubaIsrayeli uthi kubo uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa akafunge isifungo sobuNazaretha azimisele kuJehova. Verse 3 akazahlukanise newayini notshwala obubukhali angaphuzi ubumuncu bewayini. Amen. Amen. Uma uthatha isifungo sobuNazaretha lapha ekhaya isifungo uJehova wehla naleli bandla wathi uma uthatha isifungo sokungena kuleli bandla ube ingcenye yalelizwe afika noJehova zahlukanise notshwala obukhali zahlukanise newayini. Kukhona indawo etheni madina ingcwele uma uthatha utshwala umnikeza umfowenu kaluphuza wena nasesizulwini kusho njalo kuthiwa uma uthatha ukhamba uyolibeka emadodeni athi amadoda
thatha ubuthi bakho bese uyagalela bese uyawanika. Ungamnika kanjani umfowenu utshwala wena ubungamniki uba ukhona ungenasona? Mhlawumbe khona babulala, mhlawumbe khona bachithi bemizi yamali. Uma uthatha utshwala unomsebenzi ithi Jehova weduma ungakuthathi utshwala ufa. Uma uthatha utshwala uhlabile wenza umsebenzi wabakini bese ubuyisa izingane, ufika izingane zodla inyama bese ukhipha amabhodlela uwabeke ziphuze izingane idakwe uthathe zakho uzibuyisele ngala uthi ngaphuzi nini inhlaliso uthi wenzani? Ubulala awubulale uthi ujabulisa abantu kanti inyama ungazeni ujabulisa abantu. Bayaphuma abafana usutshela inhlaliso yakho ukuthi bakhipheni ngesango uhlwile manje bakhipheni ngesango bayabakhipha abafana masebekhipha befisa kuyochitha amanzi sekuwachithele emabhlukweni uyahamba umfana ukhumbule ngodosi yakhe uthi angiye ngotosini yami khona enjalo ngoba kubili ikhanda kubili utshwala la abunikwa uwena uhamba kuze ginge ngomqoqweni ubephuzaphi thayebephuza lapha emashambeni. Ulenzani igama lika Shembe? Hayi ngimthanda uShembe. Uthi abantu ubephuza emashambeni. Akusashiyi ukuthi ubephuza kamthetho. Athaka umuntu asele emgaqweni uthi wawufile sifile nanize uzusho nawe uthi ngingaphuza utshwala obheke lo mfana wamakhelwane kanti uthini uShembe uthi ungamfisela kumakhelwane wakhe emzini wakhe. Ushulele lulenza. Akasho njalo Shembe. Incwadi engcwele ithi zahlukanise lotshwala ubukhali. uShembe uthi ungamfiseli okubumakhelwane wakho emzini wakhe. Njengoba ushekesa ngemizi yomakhelwane udakisa ingane zakho wenzana. Isaiah ihlale phansi 33 kale verse 8. Wena ophangayo, wena ophangayo, ungaphangiwe wena, ungaphangi wena udakisa ingane zomakhelwane. Qhubeka baba. Okhohlisayo uthi ngiyanijabulisa ezakho ayifuni ukuzijabulisa zona bengakhohlisile wena. Othi lapho usugcinile ukubaphanga uyakuphangwa nawe. Amen. Amen. Ngoba ngileli izinga kodwa konke ungathatha okuthethayo wena ukuthi wena osikhohlisayo lapha esontweni usitshela ongekona uyothi mhlawumbe ekhohlisa nawe ofisa ukuthi sengathi usifanibani engaxoshwa la esontweni uyothi mhla uxoshwa wena uyokhanda ngize ihlahlile. Uyothi mhla udakwe zakho ingane uyofisa ukuhlubuka uthi ngisathandazelani ngoba uShembe useyekela ingane zami notshwala uyakhohlwa ukuthi wena ofundisa abantu uphuza. Kwasezi nomhlaba mkhulu umsebenzi Shembe awumemezela umfundisi uShoze ezweni lakithi ngangishumayela ngangitshela ngisho na ingane encane ngangayibheki ukuthi ingakanani. Mayithi nje asenzele uShembe sipho ngangiyengijabule ngiyilalela ingane. Nomama athi asenzele funa kulo mashi esenzele uShembe sipho ngiyilalele ngikhulume nebandla ngoba ibandla engangilelusa namhlanje leselusa izimvu zakho Nkosi ezomhlaba. Ngidideke umuntu maye kuyena athi elusile athi abantu abanayo imali. Njengoba bameza nje umfundisi uShoze kumina egetaza ngaphakathi uhawu sangena kumina isithi. Ngesabile eNazaretha, ngesabile abafundisi abayingcwele ngoba kuyesabeka. Angabe ngingene la mina ezweni lakithi ngabesho nje ngithi mangingena enkonzweni ngene sengingengiso 100 rand. Bayazi abangakithi. Ngene sengingengiso 100 rand. Manje ngesabile ngithenga abantu ngiyabafaka kabuthi hayi ngizodleka esontweni ngoba kuzoba nekusuka umuntu ongazi ukuthi kwenziwani.
abantu abangazi ukuthi makunikelwa umuntu hawu imali eninganga ingathili kaphi imini masingezonikela kanti sifezo sokufeza umsebenzi wenyanga yezulu singasifeza kanjani ukuthi ube nemini ngoba izange ngisho inyanga yezulu ukuthi abantwana benkosi ngiyothi mase ngibuya okwesihlanu bese ngidilika umuzi lapho imini yathi kwakhiwa imini makwakhiwa kufuneka imali kuphela wena ezandleni zakho musuyidla imali kodwa mabethi siuyayidla mina ngiyakubekela njalo ngisho Mophathi imali kaShembe vele uzothi uyayidla ngoba khona abantu abanomqondo abawuthenga ejwayelana kuphela wena ofuna kungayidli uzethemba wena usho ngaphakathi ukuthi noma bengathi uyayidla mangenza umsebenzi kaShembe ngimnandi mina ngisho njalo osenze nomhlaba ngilungile osesibaleka zingishiya ngikuqile ngiyacela Jehova engcwele la ngihambeke khona amaNazaretha angithethelele ungene enhlizweni zabo kodwa siyayifisa Nkosi yezomhlaba imini nami ngifisa ukuthi ngathi ngingaphela ngisaphila ungiphe Nkosi bonus yokuphila ngibuke ngiyafisa namandla ungiphe nje Nkosi yezomhlaba ukuthi nami ngijikelela kujikelwa khona ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nkosi yezomhlaba ngiyabonga Chibelihle makanda kandabo ikandele ndawonye abazinqoba ngeenqwaba ulande kumazwe ikandele ndawonye yabazinqoba ngeenqwaba ayilwi ayitabani uyikandele ndawonye yabazinqoba no izinqoba no yabazinqoba Nkosi yezomhlaba ngibuyisele ezulwini Siyabonga amazwana ndini asaphiwe nguNkosi Nkosi ngesizinkosisi. Khona into ke bantwana baNkulunkulu engithi angiyidlulisile mina. Kuthiwa libonakala lawo ma-social network. Engicela-ke kunina niyikhiphe ingqondo nasenhliziyweni zenu. Ngoba uthi ishiwo isilo noma ngabe ishiwo isilo kodwa uphawu ngambeka lona bayede owala ekhaya mhlawumbe umpaphatisa uphawu ngambeka lona owala ekhaya mayiphambuka yonke ingane iyaphambuka uyise wamshiya kunina mhlangana noyise wangihlabela inkomo wasengifaka isibayi ngihlabela inkomo wasengicola ngenyongo wathi la uyila anginako ukuthi-ke uma engasekho emhlabeni mina bese ngilahla iy'ngane zakhe ngiyoyikhona noma kubuhlungu noma kunzima uyabizwa osisele
Ingamisa unibelesela lento. Iyekile ngoba ukwandaba ubemayile. Tema isemayile wasebhodla kabi, wehlela kabi kuManazaretha. Kodwa ubemayile. Kangakanani ngani? Engithuka imihla namalanga ningadakiwe. Mina ke ngiyamthethela kwandaba. Ngiyona ngikuthethela. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu ayisithupha 160. Socela ungwameli uzoba khona lapha ekhaya siwane nesihlabelelo inkosi uMbusisi.